Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tanteretan hadirin kota mahipon, para kiai, para guru ngaji, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, kaulah cintai, kaulah amun jeki. Muka-muka berdana pengajian bersolawat dalam rangka Isra Mi'raj nang Masjid Nurul Huda. Muka-muka raja banyak manfaatah berkatana ban Allah Subhanahu wa taala. Pengajian solawat orang ngaji perneka tak bu-ambu itu eki ben malaikat mulai ating tek dari romana pengalotor dusana setiap tingtek setiap langkah pengalotor dusana yang kak derajat akompol ng pengajian majlis zikir, majlis ilmi, masjid solawat. Mereka tak bu-ambu malaikat atu eki ampunan, atu eki pengapora, atu eki ampunan rahmah dak ka orang se akompol pengajian. Tambah abid, tambah banyak oleh Tuhan para malaikat-malaikat, belum malaikat lakar se nyare kompolan-kompolan pengajian, kompolan-kompolan zikir. Mereka penghargaan Allah dak ka orang sing ngaji, penghargaan Allah dak ka orang si akompol pengajian. Antara ngaji akompol tero areng berengah pada tero olia bimbingan na Allah, pada tero ngolia hidayah na Allah, tero olia ilmu nur Allah, tero ngolia bimbingan na Allah, tero bimbingah, tero takhu pengiran. Ahte pek akal pikiran abe nikah odik na abe. Tero takhu pengiran, tero bimbing pengiran. Akompol areng bereng
pada ngarep bimbingan Allah, senyampiaki, semirengaki, pada areng-pereng, pada ngarep tuntunan bimbingan pada teroe teku ben Allah. Walana kudaan deka setan iblis, setan ben sepadana, neka tak bu ambu, setan dari jin, setan dari manusia, berusia setiap waktu, berusia penareh, berusia saat tak bu ambu. Maka kita juga tak bu ambu, merapat dak ke Allah, mengharap dak ke Allah, supaya atina abe, akal pikiran na abe, odik na abe, jalan na abe, nikah supaya berdai bimbingan Allah. Areng-pereng pada teroe bimbingan Allah, pada teroe teku ben Allah, sampai depakah terus itunya sampai ke akhirat abe. Tak teroe dinaah, terus teku terus. Kompol ngaji pada nyare ridho na Allah, pada nyare pada mengharap ridho na Allah, pada teroleh ridho na Allah, seiarap ridho na Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Pengajian ben solawat, solawat nikah, papakon na Allah, solawat nikah, anjuran na Allah. Allah semakon dak ka orang mukminin, Allah senganjuraki dak ka orang mukminin, kaangkui as-solawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nanti salawat, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, salawat ben salam. Allah semakon, Allah senganjuraki dak ka orang mukminin. Sallallahu alaihi Muhammad. Mereka Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah paneka apareng solawat dak ke kanjing Nabi, melibatkan para malaikat-malaikat. Orang mukmin supaya ipakon as-solawat supaya agabung sehingga oleh kilian napa separengaki Allah dak ke kanjing Nabi Muhammad, se malaikat-malaikat dilibatkan kabeh nikah paneka supaya orang mukmin melo aliranna, melo kilianna supaya mengalir sehingga sifat-sifat sehingga napa seperengaki ben Allah ke kanjing Nabi Muhammad panika sampai ke akhirat, kita dunia akhirat mengalir terus akili dak kabe. Napa kilina nikah? Kanjing Nabi tak pernah pegek ben Allah. Kanjing Nabi tak pernah lepas ben Allah. Kanjing Nabi tak pernah pegek ben Allah, tak pernah lepas ben Allah. Mereka tak ada sepegek, tak ada kabel sepegek, kabel seraja sekene, kapi tak ada sepegek. Sampung kapi ni kan. Ada seputus, cetlakar makana, gandeng ben Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada saya lepas, tak ada saya pegek. Jadi kasokanna kanjing Nabi, paneka tak pegek. Atena karepah keinginanna, tujuanna
niatanna, kulinenga, lesanna, kopi dika, tak ada siapa keban Allah. Lesanna, pangidingna, pangabese, kulina, lalakonna, cita-citana, perjuanganna, dakwana, pangaterona, napa boy? Neka asampung kopi. Asampung, eka senengi ben Allah. Asampung, eka leburi kopi. Tak lepas ben Allah, sedaya saya lakoni, paneka dadi pangalebur Allah. Saya lakoni, dadi ridhona Allah. Benikun Kanjeng Nabi tibi sampai saya ngikuti noro eka leburi. Sampai saya ngikuti sekecil apapun noro sunnata Kanjeng Nabi kencer ben Allah. Sekecil apapun nikah sakonjok naubu sunnata Kanjeng Nabi sekene sampai sejerajana. Seraja sampai sekecil kenikah. Saya najan sunat Kanjeng Nabi dulu seraja sampai sakonjok naubu. Neka kapi. Rakai parengi kenceren. Saya kenceren kenika. Ya akhirat saya bisa yangkui sampai ribuan tahun, jutaan tahun tak ada angkena. Neka orang seasampung dek ke Kanjeng Nabi Muhammad. Mangkana Kanjeng Nabi dadi uswatun hasanah. Dadi contoh bagi orang sing ngarep Allah, sing ngarep ridhona Allah, ben kebahagiaan keuntungan dari Allah di akhirat. Uswatun hasanah nika kaangkui orang sing ngarep Allah, ridhona Allah, ben kenceren kebahagiaan keuntungan di akhirat. Mak sampai rekai senorok Kanjeng Nabi apapun, karena cetak peke Kanjeng Nabi tidak selepas. Jadi aten sedaya niatanna lalakonna. Beda orang kadang-kadang bacaan nangis bagus, tapi niatanna pernyeppergaman gaman. Jadi urusan apapun satu aja nika akait. Jadi seneng Allah, jadi ridha Allah. Mangkana senorok panekamun bagus, noro eka senengi ben Allah. Ekencer mereka. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakar Muhammadur Rasulullah nika lakar gandeng sareng la ilaha illallah. Mangkana syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kalau datang tretan akuru kapesera apoi, akuru kaaman akuru terus nyampung kaguruan na Kanjeng Nabi Muhammad. Ngaji terus asampunga terus kapangajian na Kanjeng Nabi Muhammad walaupun kelas mabeh pangajian abe-abeen tapi terus asampunga terus tak peke bakun. Terus arantaya walaupun kelas mabeh. Walaupun kelas semabeh tapi terus pakun asampunga. Kelas rendah tapi pakun terus asampunga dek pengajian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak walaupun akhlak ke kelas-kelas ka peneka rendah kian tapi pakun terus asampunga ke akhlak ke Kanjeng Nabi. Sifat-sifat abad serendah tapi pakun terus asampunga kian walaupun tingkatan lagi rendah terus asampunga deka akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana orang-orang sesoleh, aulia-aulia, ulama-ulama, orang mukminin Kanjeng Nabi berselebat nikana, berselebat panikana Kanjeng Nabi. Bersiasat berselebat panikana, berselebat panikana. Orang mukminin berselebat nikana, berselebat panikah, lebat panikah. Cema-cema umat Kanjeng Nabi terus tak peke terus masuk akal rombongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada terus tak epesa ben Allah, pada terus tak lepas ben Allah. Allahumma shalli ala Muhammad.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nika pas ya ayyuhalladzina amanu, orang mukmin mereka Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Supaya marapat orang mukmin mereka. Male oleh kilianna supaya masuk ke dalam male oleh kilianna itunya akhirat. Zahir batin akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena Allah segala-galana. Allah segala-galana karena abek nikah beda Allah sih mah beda. Abek odi Allah sih mah odi. Paringi umur Allah sih paring umur nikah. Itai soson kolek daging darah ora tolang som-som otak nyaber kapi mata ben pangabeseh kopeng ben pangidingah. Elong ben pangampunga lesan ben pangocapa ben ebra kapi kolek ben lamos kapi nikah akal ate kapi nikah Allah si atet tiaki Allah si nyusun Allah si ngerantep nikah Allah si memelihara nikah sampai ke waktu si tentu akibat Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Allah segala-galana sampai depak ke akhirat Allah sih bisa nyusun boleh. Depak ke akhirat Allah sih bisa ngerantep boleh. Kita solawat nikah abel ngareng paju karena abel tero paju iya. Kanjing Nabi paling paju na orang. Kanjing Nabi paling paratu na orang. Kanjing Nabi paling kaleburi paling kaleburi. Kita teroy kaliburan lagi abereng mangkana solawat nika termasuk solawat karena teroy kaliburan lagi tero paju lagi tero paratu lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Mun kita ada orang yang maca solawat nikah mun kita harmonis kita rasa senang kian rasa berdoa. Tapi mau nyanyi lebur, kalau nikah icung lebur, tidak solawat nyamannya kita harmonis. Tidak ampun harmonis, senang baca solawat. Napa solawat nikah esena Allah ben Muhammad Rasulullah. Allah ben utusanna, Allah ben hambana, Allah ben nabina, Allah ben kekasihna. Sena solawat Allah dan kanjeng Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Moga-moga napa saya sampai akhir nikah manfaat. Saya sampai akhir nikah barakah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim tanfariju wa yustasqal ghamamu biwajhihil
karim wa ala sallallahu dunyona untuk umat selamat dunia akhirat sallallahu untuk umat Muhammad bahagia dunia akhirat sallallahu orang maca sholawat menikah dah ada kadang tak harmonis, tak seneng. Di budina tidak ampun harmonis, seneng pasana. Tidak ampun seneng, oh kene kampun. Oh di berarti sholawat kene kampun. Seneng dak ka Allah, bade rombongan kanjing. Nah, seneng dak ka Allah, imam kanjing. Nah, seneng pun maca sholawat ka Allah, rombongan kanjing Nabi. Paling seneng. Kenika odi ampun. Pas terus kenika terus agempeng, terus abuwa, lepok. Mun terus sampai milo sekeliling-kelilingnya. Mun terus sampai raja, sampai milo sekelilingnya. Benikun itunya sampai ke akhirat. Mun terus kenika sampai bisa milo, bengatuana benak potona deh. Makanya tantretan sampai senang ke Allah bade apereun kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka Allah apereun ben kanjing Nabi. Makanya apereun ngaben Allah bana mun tak bisa ko besah senang nikmat saken fokus ben Allah mun tak bisa kudu nyari beureng apereun ben orang si apereun Gusti Allah. Para aulia nikah pewaris kanjing Nabi, ulama-ulama nyari dukungan, nyari penguat kanggo areng beureng apereung serah apereung ben an'amta alaihim si ampun paringi nikmat ben Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat ben Allah, nikmat ngabulada ka Allah, nikmat alaksanaki papakon Allah, alaksanaki papakon karena senang ka Allah. Nolong orang karena senang ke Allah. Asolat senang kasih makon Allah. Sedekah nafkah senang buat laku amal-amal senang kasih makon. Nikah tantretan termasuk sholawat nikah ngajari senang nikah. Moga-moga sanak foto koda tantretan keluarga cakanca
paling lagi ya dek kagolah tantretan nika karena dilampun senang nikmat ko besah nika kenikatan dana ahli swarga nika rahmat Allah swarga nika ridhona Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad swarga zahir swarga batin. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sareng areng bareng sallallahu bersama-sama saja Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala alaihi wasallam sallallahu Allah sallallahu ala Muhammad sholawat nikah ngikuti irama mun panggalianna jiwana sakit sholawat nikah dadi tambah mun beres nikah dadi tambahan kesegaran mun pun segar dadi hiasan niki ngikuti irama mun pun dadi hiasan indah tambah indah mun jalakan pun fokus jiwana kabeh nikah pas dadi aburkateh kalahinan nikah ngak nikah sholawat terus nikah nah oleh tantretan setuju pas nikah pas seneng baca sholawat nikah pas sampai senang baca sholawat nikah nah boleh abaan banyak sisa banyak penyakit nah abad nikah berpenyakit cerai berpenyakit dengki, berpenyakit tamak, berpenyakit ragu, nikah sholawat mailang penyakit itu. Penyakit ragu, penyakit mang-mang, penyakit nikah bunyak hilum. Tilempon beres, nikah dekian sehat. Sholawat tadi kesehatan jiwa nikah abu. Tilempon sehat sampai, akhirnya nikah terus sampai bisa nular. Teti keindahan, teti cahaya terus. Sallallahu ala Muhammad. Moga-moga kalau tantretan nikah tak lepas dari Allah, tak lepas dari kanjeng Nabi, berdaya gabungan orang-orang sesaleh. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak. Allahumma sholli sholatan kamilah. Salim salaman tammah. Al-hallu bihi luqad. تنحل به العقد وتنفذ وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. اللهم ارحم أمة محمد وصحبه لأمة سيدنا محمد واجعلنا وأولادنا وذرياتنا مؤمنين المسلمين
ومن خيار أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا أسألك من خير مسلم عبدك ورسولك إيمانا يبشر قلوبنا ويقيم صلاتنا مقبولا مرضيا آتنا في الدنيا حسنة في طاعتك وطاعة رسولك فاتحة شيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة الله وبعليهم رب العالمين nikah walaupun saya sampai akhirnya ke sekolah muka bermanfaat sekolah muka bermanfaat masyarakat tambah sampung ke masjidnya Isra Mi'raj oleh akhilian asampunga dak kali oleh nak Kanjeng Nabi Isra Mi'raj punya manfaat